Yo guys, konten hari ko agak berbeda sedikit guys. Jo konten lainnya. Kalau kalian suka video ko, insya Allah kami buat besok yang mau ko lihat. Konyo guys kita akan membuat vlog guys di air terjun Selang Batu. Yo banancak cik orang guys ya, wak caliak lo nak. Kalian caliak lah jalannya buruk ale caliak sampai habis deh. Konyo. I will always remember the day you kissed my lips, light as a feather, and it went just like this. No, it's never been better than the summer. Kami pergi ke wisata Selang. Apa Selang Batu bang? Jalannya guys. Anjir. Mirip golek 9 sik calik lah agak merah 9 tuh, calik bawah tuh. Nih demi air terjun yang agak-agak nyeri-nyeri sedap asik anjay. Kurang balik mau awak pergi mencari wisata. Itu nomor lalunya. Mencari kabun pinang. Wih, kok agak buruk saya guys. Selang Batu guys. Yo guys, kami lah sampai di Selang Batu di tempat wisata Selang Batu. Dan kini awak pai kai terjunnya lai. Kalian tonton sampai habis. Jauh jalannya, kecil udang 3 jam jalannya. Yo guys. Nih perjuangan jalan ke siku ya payah. Nih yo mana payah. Hari hujan malam guys. Orang nak do baik berlimau do. Kami pai ke wisata. Itu nam perlunya guys. Guys, sampai di Selang Batu guys. Kamera kan Selang Batu guys. Oh, lihat terus. Banyak lubang itu mah guys. Oh, anjir. Wah, Selang Batu guys, ini lubangnya guys. Lihat guys, jalannya. Tuh. Lihat tuh. Oh, indahnya pemandangan. Banyak cewek. Astagfirullah. Lihat bang. Jadi guys, cari lubangnya. Jalan. Ndak junio kalian subscribe ke kalian. Ndak junio kalian ada patan telingo kalian kedua ke kalian. Panin gini ya guys ya. Lihat guys ya. Yo. Insyaallah monet guys, monetasi. Payah ada menggadang channel dan tuh guys. Gimana payah? Hai, 2 hari 2 malam nak mandi. betul guys. Nak muang channel guys. Nak murah be channel lah. I will always remember the day you kissed my lips, light as a feather, and it went just like this. No, it's never been better than the summer. Payah jalannya guys, gimana 3 hari 2 malam baru sampai. 3 hari 2 malam. Cari lah. Tuh jalan tuh, menyuruk-nyuruk jalan, menyuruk-nyuruk demi mencari air terjun Cie. Tiba lah kan untuk menghibur guys itu nak. Untuk guys ana ninda. Matang toge bang panjain. Semangat. Semangat guys. Semangat guys. Semangat bang. Ramadan guys. Putih guys. Kebun gambir guys. Ini yang disebut dengan gambir guys. Kalian kalau penasaran, konyo gambir. Kok gambir namu? Makan murah guys. Tu makan pan. Tuh makan pan namu tuh. Kok kabun gambir kok. Lai. Ini tahu. Dan jalan sado ke kalian. Ninda untuk kalian. Tang tage dan panggian. Ikut tanahnya agak beda sih guys. Agak beda sih tanah orang lain. Iya ini agak subur. Itulah banyak gambir sih kok. Nan copek tumbuh itu Nan kini gambir murah. Nan kalian nan mangelu-ngelu baik tugas. Ku kerojo sama kalian Kuah kerojo kalian mangelu baik tugas. Dan pantak telingo kalian sih serang kok lah.
Lanjut. Kemarin ten lo guys. Wah, kok anggota Selang Bagara guys ya. Nah. Loloyo nih lah guys. Loloyo nih ra nyo kali guys. Pucaro lagi anye. Aneh, tuh gunung. Kok gunung Bundo Kanduang, Bundo Ayah Kanduang, Amak Kanduang. Banyak gunung guys. Ndak nang Gunung Kembar deh guys. Lelok sek. Kalau nang Gunung Kembar tuh agak aneh sih guys. Lihat orang bulan puasa gini. Bela dek guys tuh re. Yo sebana panik guys, panik. Mencari air tajun cie. Panik lah. Jadi ada gunung. Apa? Tenang, tu jalan kami jak kuat tenang. Kuat berpanjang kuat. Untuk guys, untuk payah nih guys. Itu gunung Kanduang. Gunung Ayah Kanduang. I will always remember Ten guys ya jalan the day you kiss my lips light as a feather. Kalian kalau dari Punggua pergi ke Kapur nak nyosa gitu. Nah, nak nyosa. Anca wisata lah, cari lihat lagi lemekku. Jangan kalian skip video ko. Awas kalian skip. Dicariin kalian sama. Nanti aku kalian nak. Cari nih gua. Cak kamera. Oh, pindah ke situ kali ya. Itu guys. Drinking from plastic cups, singing love. Lanjut lah bang. Oke guys. I will always remember the day you kiss my lips light as a feather. Sampai lah guys. Berapa bang? Just like the snow is Jalan lagi sekitar 30 menit. 30 menit lagi lah. of 2002. Ya ulah. Oke. We were only 11, Ayo guys. Ketik baru guys ha. but acting like Tu ada lah ketik baru. Setik lah 5 minit lah sampai lah. Okey? Okey. Semangat. Go front. Tuh. Semangat. Kian Kembe. well, I guess that was true. And it went like this. Oops, I got it. Setik lah sampai di atas lah. Setik lah. Nah, ketiga. Air guys, ayo guys. Perjuangan yo bahayu kayo mana? Ha. Batu licin lah, licin. Ha. And it went like this. Guys, nanti lo guys. Onde ancal yo. I will always remember the day you Dan ditunggu-tunggu tibojonya guys ha. Dah 3 jam berjalan kaki guys ni latihan lah guys. Alhamdulillah sampai juga. Caliak lah keseruan kami di Aito Junko. Kami pasti mandi. Kalau nak mandi nak ada tantangan dia lah guys. Oke guys. but acting like grown-ups, like we are in the present. Drinking from plastic cups, singing love is forever and never. Guys, kaliko dia mandi dia lah. Kalau nak ada mandinya nak pero deh guys. Dah 3 jam berjalan tu ah. Dah 3 berjalan lah, okey. Singing at the top of our lungs. Dancing on the hood in the middle of the woods. I want one more time where we sang with all our childhood friends. And it went like this. Hahaha, lama lah guys. Kalian harus pergi ke Sikoyo. Di ayahnya Jani saja ande nak dapatnya buat lah guys. Ikulah keindahan alam guys. Di Serole. Ya Allah, keindahanmu ya Allah. Iya. On the day we fell in love. On the day we fell in love. Love. Now we're under the covers. Hahaha, di yo
berwarna lama guys, mandi siko guys. Air dari alam guys. Aduh, waktu lah habis puluh lah guys. Iko akhir pertemuan guys. Kok kalian suka video mirip Iko, kami akan buat dan lebih mantap lagi, vlog-vlog lebih mantap lagi guys. Oke guys, thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.